Gesù Christa, uke la ke leozanu, ke niseri, ke pele mi pete ke lusiawe. Tie NBCC, Craw, NMM, Craw Tohau. Tie ti sozaha kapye, missionary, ke chati sozabu tsidi, ke pe kroje, ke niseri, Craw Tonu, te pie ke fugo, ke lusa, bahuri, missionary go, ke lusiawe. Ke zedi, ke todipo, prelie, ke chatslie, sidi, ke pe kro nipu rushona. Corin Mieko, Keriu, to take care se. Corin Mieko, Keriu, to take care se. Kusopu no kerse kato. Putsuno chayu, ke krie. A temie, mori tike dilimidie, pulia zori. Ke krieba moro, amese, ke kriketse fepuo. Mori tegiku, ke joketse, fepuzo. Jiu asheze ke si, ke pu ke kuongulidi. Ungo katse ze silie mum hacham halapete siliri mori kizutu kobu tordi talie kivi pelebari ke krieba moro a ke metyozo avye pete pie mitsewa amo kasadi tekriwa shiri ke krieba moro a ke prapuridze ke krie segiese hielia mu ngu mejia, ke krie mi ngu puroyamo, ke melha mi pese mi renokamo tsiyamo, ke te vie tsiyamo, putyo puzaze fuyamo, punimom hai tayamo, mori mi pugi ke shopo tsisiri, pie punu susetuyamo, ke krie ke shotza punimona, ke toza punituya, papetenu adielotse tuya, Papete pele, papete mere, mum papetenu helia. Ke kriem hakipuri zetalilo. Shedze die ke pu bari suko zetatio. Fe ke kri se die pukelie bazori suko zetatio. Pake si die bari su bamotatio. We za yupu rebi siya kaza zomu. Shedze ke si diri za yupu rebi pukeza zotzla. Derivilo tsoketsu, voro, tsikomo basamo tatyo. A an hechumim he dipu, hechumim he mhale, mun hechumim he hamedo. Deri apitsuli ketashe, an hechumie zo soko kawate. Weche kavapu nunu ngumere di nguya. Deri kunyem hotsu kengudyo. A chiesi ke bawe zayupu rebizo. Deri uke penyofe asilotso ke batui. Ari kunyewe silotso lityo. Chiu ke pele ke mere mu ke krie. Se hakobatyo mu sukodonu ke zathose ke krie. Nipubu japye pudyetsokom hogi tsisakeliu tsilietena. Keze ke chatslidio.
Christi tu yakaza kamasa ke krinye pu ti soza hau mvie tie he ko bu ke zedi haidi ke ze ke pe krolye ke tse hauri mvie we bava da hau he ko la me ye he ko bu sedi ntejie nrsho ke le tse anye pu tie nke pele me ko ukiti kinu ke ze ke pe krodi nrsho ke ba ko nu no vodi uko ze body uko kro kro hisuje nunna ko sedi uko nunna tsuse mhasi sedi uko mhasi tsudi uko buke ze ke pe kro nrsho ke tsunu mori miliu nrsho ke ba ko nuri no uko cha thadi uko kro suje uko bu puti bavada haunun te jangudi ke kriesu sedi lusuli ke tu no ke krobie uko mi po ke tsuje anye pu shoraba huritie Nagaland missionary movement how ke zedi ke chati soza puchdi ke missionary ke kri tatsa kri ke tsunu to ke tsgo varkradi ke pe krojewe anye pu thien ke huri missionary tatsa ke kri ke tsunu to tsgo varkrayawe no ko zebadi uko kri hisje puti ke re konuri no uko nutu pe lios uko zebadi uko bu nginu tenu ke rangu ki le tseje anye pu tie missionary tse ke to ko bu nte jasedi nkel hul husa mo ke to ra nke je jesedi mi bu ko ginu nke kriengu nke jingu le ke to no te japie hi missionary ko ritse seje anye pu he ko tie haidi ke ze missionary ko rakra bava da haun ke zedin ro shoketsunu no he ko chat hadi he ko kro he ko kri seje tie nyo nkityo doctor ko vile ndie se ka zasatyo no po crossje ke te fu kapye putse pum hasi tse penise ne pu shro nunnoko tapye po pe ke kemetse sedi po bun nunno ko sedi he ko vatse he ko chat hasle kityo no te japye putse je ego ke per krodi tsalinu nza putselite ke todie ke pra ke nanu nza putselite ke zedi ndie ke nanu nza putselavotyo no heko kro heko kris heko bun tejo sedi ke per krojedi ke lakile nazar jisusanu apu jehovah ki heko mejimelomu ke kro teja chasiyawe amen. Jesu Christa urakili uzanu ke nise pete kulusiyawe. Dice tefe ugu kedi kuhu tejasedi mission naga missions movement ze liet totsawar NCF konu mu hati ki liet totsakawar tiki tie tisozaha ma uke nise po ke krilamu na unaga me pete ulaka chatsakaba tipo ka tse rakradi uni pe kribaya tie unagame sutsedi missionary tsake to kopete o ke penye fubu japenye ko tsese ke penye funu ne ubunye ko zebadi tie ti sojaha ne ko nidi ne ko ti soja pe voliche ke tse sedi ne ko ke lusiawe o ko chedo ke zedi Corinthian me ko ke riu ke rese hanunu o ke penye fu di kropo me ho ke sasune teriu nu liro o ko Chiki oko zekropuri me hosa sushu liro oko history nu kikim hidi ke kriha sedi ke pelemie ke momiko te rumeri reshuya ke tsoko penelishi ke tse ke zunu me hosa sidikirdi verse keresenu Paul ke krikaza to ke tse pukesha hau me hosa di oko tie ke ze oko penyefu reshuliana oko lockdown nu bakatsa puti ka kraphyur de je lockdown honu bakatsa tiki ugo temye puri ke kri tseri zeke seba u kele ke kri u jorli ke kri ke tse temi shi ke tseri zeke seba
shiro oko puti ke kri tsari zeke seba crisis hakere ke kri di seri zeke sevor ze ti sozari ki kem hito shi ke tse simo ke tse oko haidi puti kropo pe vovor je mum hakeshimi ko puketse chiki temye zeu mori temye zorali temye character u me hobadi puketse hakropo khasa mu po hyper vigilant temye horhef baketse mori horhef di me hume jef badaketse unurali mo baketse shiketse tipo hyper vigilant haiketse tipo nu baketse pu menyudi lubaketse ukiri di lubaketse supotuzo su uke penyo fakino ka vor masipu zo katse pele deri menyo zovo menyo ke yet thorla ta katse mori michedi menyo thorda katse mori uko kikim hito shi katse horhefdi bada katse su uko ke lu uko ke ni su bie pe tsawa bada katse mori pe zo bada katse tipo nu ba Ogo cricket mohoya, mu cricket raz moholiro scores ko prabaya, points ko prabaya, mu hyper vigilant how tiu nu temiko sikim hi katsa tipu nu ba katsa ngulie. Tatsa sunu positive sa dewa deshe, sunu negative shi deshe, su tesla suru shi deshe katsa haidi, tetze ke pubu va ba katsa. Moriki ke midi tetze ke ye ke jik yetsa katsa ke mhi katsa tipu nu ba katsa ngulie. Chikizu mohosoliro, kizu pokergo, moripo krukeba katsu, color sesedi ke pusaba, ke merie zong nuba katsu koe ke michato nuba katsu, orange nuba katsu koe ke michato shaso nuba katsu, deri green nuba katsu koe hamo katsu, shikatsu, hako pradi, hako nunu, tie timye kergo, hamo katsu, hakibunu open nuwali lo, mori kike mini lubada katsu, Tieti soja hau oko haiketsa kropu nunu oko kergo separ di timize ke puba ketsa nguli ba mu haiba ketsa tinu ke hushiri NGOs ko shiri government shiri mori miliu shiri tie hakevitsa seba ketsa temye kruhi seba ketsa doni chadi temye bu unurba liketo soja ketsa oko seri nguli ba mu oko bahuri kristamiko hau kristamiko tseketsa putu ketsa How ogo vaza gets le mu ogo hakevicha gets nu hunyo haza gets hako uniwe. Ogo lockdown ti how nu ler ki liye ogo ti sosa ke me yes sekropo ogo kivorje. Ogo lockdown nu ler ke liye puti chakemo nu jisu me ye melio de Jerusalem nu ler gets ti zekese. Shila thadi Good Friday ti zekese. Shila thadi Easter Sunday Jisu Christa hilashe gets hauze kese. Muputi hakuno uke penyofu ugo rutsaba katsa pele uke penyofu uchatasaba katsa pele haila thadi tie mission tisoza NBCC mission tisoza po zekesela muke krikikiri tichevo kata mission sande ko kikiri tie mission sande ha ugo rutsukubanye katsa purile kikrilamuna tie kizu mohose temeta me peteri uke penyofu ke krie mengu katsa Jisu Christa gi nu moliro su uke merits uchamejiba katsa tie mission ha ndu mission deu kiri tisoja kiri tie mission tisoja ha temye krihi kubanye katsa po rokradi uke penyofu tejiba muti mission ha uko mohose temeta tie mission ha ler uko kinu mu oko kiche paketse nuri mission how ke krikikiri oko rokrape sula samor kesho oke penyefu ke krie oke penyefu punyo Jisu Christa ke tsebie ke pumamila pu pukakesha how rokraka saladi oke ludo zlali mor kesho tie okinu levi mu oki che paketse uzanyura levi urena nu levi urena che paketse o country che paketse haidi oko mission nu ke kerozov obaketse mulie. The rise of Christianity, Christamie, Kelhu, More Christamie, yo, Luvor Katsunu, Nemie Shirkets, Zetukasa, the rise of Christianity, Rodney Stark, Po Tukasapo, Mulia. Mupo Lesatukasa Hano chapter Dinu, Po Haikatsupo, Tuseto, epidemic, networks, and conversion. Tepe Terutesa, Morik Timmy Keperoketsa.
Jew siro temi Jesus Christa pelle ke liye. Po chapter dinu hai ke tse po tuse tu. Mu po tuse tu ke tse edi kripodi hitefe suruki. Marcus Aurelius po Roman Empire nu po ke ditse si. Mu hati ki tepe te sopo. Ke tse vordi temi pekkawa ke tse. Empire nu temi ko pette ke di review nu. Temi ke mejes se ke tse tipo se ke se si. Mu daruki za prayer ke tse ko. Medical historians ko puketse oko puketse west sake smallpox vorketse keria topunye ketse shiketse zeri pu mu how vorketse pu here sesi mu romye ke di review temie zakripunu zahye sorunu nu vo he surapengu sheda ketse zepu musunu Marcus Aurelius po puke dichba ketse puri sheda ketse supu Shilamba di century po meseshe edi krikini di hepengwa poki haiketsu po epidemic po lavor di temye pekasewasi mu how vakin you work at how liro keriuki purhirekosi mu how napfena digo no puligenze vodi perana kunu katsori temye pekawada ketsa temye kemejeda ketsa mu temye ketsa ke krietsa ketsa romye tsupai biek Kelalhiti tu wada ketsa tipo si. Hai ketsa tiki pandemic hover ketsa ki epidemic hover di Rome ke di review temi pekka temi pen vor ketsa tiki. Paganism the Roman restrict ketsa Jesus Christa pelle ke moko. Mori Hellenistic philosophers hako udiedzda ketsa ki di hai ketsa vor da shi mogo tikim hili morsho shi ketsa steady temi kruhile keto temi petale keto uko diedzda ketsa uko masiba samoda ketsa uko ke kodzda ketsa tipo tsi ne kristami ko simodi kristami ko uko temi kruhi ketsa hai ketsa Tepeta savor ketsa temi kemejeda ketsa kiri hidali viga mu kiri hidayaga ketsa setemi kruhilie mu putu ke hubo tsori Jesus Christa peleba liro oke meresu giba ketsa su sedi temi kruhidi temi bu kadaja ketsa donushiri kemejesu ketsa donushiri ushedze lepi unidi utipe voketsa tsasi temi ko Christa mi ko shiri kepele ko mi ko shiri supernatural power Jesus Christa gi uke penye fugi nu ke vor hasi ke ko sununu zoke moshe temi kruhili ganzana ke tsa hake krinu uke merba moda ke tsa pusi mo hatiki yeke leko temi ko puke tsa edi teru pe koro helitie uru viro ke tsa ke no vao modie idi uko temi ke kra ribali ke tu ke tsa ke no vao mo leke tu uko lak po nu fada moriski mi ke tsa po leda si sidi haita ke tsa she temi lubali ke tu lak po nu da tu ke tsa she temi ribali ke tu su u Davi ke tsa uru vi ke tsa po nu da tu ke tsa she su temi ke lu po chap ba mo de li ha ke tsa temi ki za no lu vor ke tsa po chap la zeli ha ke tsa lepi ke hu ke ru tsa vada shi Mo ai ke tsidinu Kristami ke pele ke petadie faith ke pele musu ke petadie hako ha temi bu uke lu ukiri ki zinu lu vorshi mu ke du la baba shi ke tsu pochapa la pubie temi kie mu temi tsuka sohro seliesi tsemonu ke tsuka nu temi tsuka sohro ke lisu modi temi ke lenu temi melunu temi bu unigelie religelie tsuka tsu Kristami ke pele uginu ke tsu supu Mutimi kakra uke krimi bamoda ketsuke nunu uke krimi shekata ko shiri uke krimi bamoda gatsu udzike zitse va gatsu ko shiri kunyipo lavodi tigi kachache Jesus Christa zedi luketu tisu nu uke krimi ko zeke seketu dilie soko sila kiliki ke peleke lunu bandi shekata ko zeke sela ketu dilie soko shikili tigi unni pada ketsu unnu pada ketsu sidi kizunu lukavora ha idza haunu no patela moli ha ketsu sidi kertsri uniliesi Bishop Diocese po Alexandria nu temi ko kipu ketsu temi ke krala puti hau chili ke vetipu mozo teni tipo mozo deri ken tor puti hau bu temi la huru tsada ke tu tipo tsada tu ke tsu ken tor li ke tsu pusupu sidi po pusa ke tsu puti hau kristami ko la pu huli ke lo
cái nít tiếp bùa đi bùa thì mình có cái gì mu bùa bù sa cái gì bù tí hậu nu Christa mình có lao rồi schooling and testing ô cái bên nhau ô cái ba cái gì ô cái bên nhau ô bù mẹ tí ba li mua cái số ô khui ba cái gì tí bùa rồi cái gì su sẽ đi thì mình có cái gì mu thì mình có số cái bù đi uniseliesi thì mình cái kra hoặc cái sim cái thì ô cô kiro vitu muha kita muha cái gì ô cô thiê kiro vitu muha mới kita muha cái gì cái chỗ đi ô cô answer giúp cái gì kim hi ô cô rishi cái gì pose cái gì there Christa cái pelle se đi cái thole se cái pelle su faith mu Jesu Christa cái nuvo cái pelle su se đi themi ko rich themi ko kruhi themi ko chatta cái lisu nu themi ko ô cái lu pachasi liye cái gì jepu theo ko doctors mi ko nurse mi ko themi kruhi seba cái gì themi theke ba cái gì kizu petenu shiba cái gì kim hi hatiki que pelemico o que tu parzo di vodi o Jesus se vodi haidi temico teke que si temico kruhi que si que kriza te rume reshue que jako o ko que tse que ntsda ko ti o que kruno que tse que nida que tse ko shemolio zunu separdi chanu kabe bawadi ubuchi di chanu nu shira que tse si mu que pelemico voso ko teke so ko kruhi que tse si tie o ko pandemic ti hause que seba que ti haunu shiri o ko te se shiba que te tsukropo rena kropo nu u temiebu vormen yuda que la orananu lemta que how o ko hale que sala so mo que sho tipo que lewe Christamiko Romiko tiki Christamiko hekelie Christamiko takelie oko kepele mu oko su temi oko kemura lugetsemi oko takelie ri oko Jesu Christa jorelise di lugeseginu tsegelie tsoko oko mulie mikekrala how miracle po ketsu kepu muleya si tie Jesu Christa oko kiebie Pulienu tsolieli ro Jesu Christa tie nkiepie mu akiepie Pulienu kepeleke lunu tsolieli ro rakra kesasuke ukobu po mitu sedi tu jeba ketsa ukobu po kelusu midi po joporeli midi sedi luba ketsa sulanu uko kielie ketsa uko rakra kesalasake Paul po Corinthian me ko kersenu ke khidzepusa mu po ke khidzepu kesahanu verse pununu ke verse sekato po pukesa temie puto tigideli me fese di pulie zo sheri mori hakakra hakevika kratso zo sheri ke khiba moli ro ke metho zo ke pusu pusa mo tigideli me fe mori temie fese di puba sheri ke khiba moli ro ke metho zo ke tola sava chaya ga go pusa ke hakemi ke khia hau bam ke she hatokevi tsuba ke su tsuba ke u vazmo ke mori tsuba ke su po madze ke su ke heba mo ke hato mu ke pele ke su ke hemo ke tsuba ke ri u vazmo ke musu nu pa bu ke me tubo ke ke ba ze ke me ke su mulie mo go tie ma ke vit somor ke sho tipo no ba Jesu Christa ke khese di mi khese mor ke sho tipo no ba ne Paul pu ke se dia hauri rokra ka sala se ke musa ke mi di Paul pu sa se ke sheze ke si dia bari pa ke si dia puli ba shiri mor ke tole sunu o ke penyo fu dia ko si li ba puli ba so shiri ke khia ha ba mo li ro ha pa cha ba mo ke ha po to mo da ke su jepusa security care po verse seki avie petepie mitzwa dipusa teriki mu ovie petepi mitzwa que tole se va chaya que jago pusa que ukur hapie ukunu no hapie mi meva que se po menu ka que se su ziri que mezba musu se ka tutsu bazori que khiba moliro idipu mula lerdi que nyota pula se que mu amu khashedi tekri wa shiri que khiba moro a que propri z mu hatiki uko donu Corinthian mi ko ke lu donu me yes evor ke tsupu ze meta bauri nero po tiki Christian mi ko petsupenese Christian mi ko bu uko tepie uko sakimi tutsedi sedi uko razatsukunu uko ke niti pe ba ke tsu ke tse putu mo uko history no shilia
musala uko bagri nero ke diu po she ti cheker mori sje zapwe temie uke lu khasa ke mori uke lu utek khiwa ke how said di Christamie loyalty po ke mi ke po chsi sala pole puba ke shiwa zo shiri umu tek khiwa zo shiri panu ke khyesu bamo ke she po chadz ke musu po pusasa ke khi hau bamo ke she uko ka tole se ba chai ka sa hanu pusasa ke chanu tu vose de chanu tu vose de croquet me pongu croquet ngu ke ke haizo de uli ko jesele uli ko no raka pengu ke retu ke chipie pukunu pete se di ka va vo credit ke da phato suze ke tu zo ke sije bamo ke khi bamo ke she phato chima ke ko shije ke shi di pu ba ke ko soko ko hupo chba zo shiri su zomo ke bowe pusa Shidikir po verse 10 nu tatakato ke krie ke dubushi ke su pusas oko pededi tsoko ke pubalo de ni ke krie sagesi ya ke krie mi krie ke mi koya mo ke pozo shomo ke fukubuda ya mo ke haidi ke krie ke dubushi ke po pukir se mukir di verse 10 nu kere ke nu po pusas ke hanu commentaries kono pusa ke how rebuke po iketse ke mi iketse po si ni ko kunye po silitio iketse ke ke to ogo che po kripo ke mi dingu ya ka zazo der kunye po ka to silitio mo po puba ke how ni ko kunye po o ke penye fa ke how situlitio ka to situ mo metatu so tio ni ko che mu dai ke ke mi iketse po mu chile mo lio der kunye po ngulitio po pusa ke ani chuki ni chumi ke mi di pum halle deri po pitsele ka ta she su ke krie pitsa po zenu voria iketse diori mosi deri temye po o ke penye fa ke krie house sile ke ta she temye po o ke penye fa ke krie ho po ke lugi body phatsbada ke she su nichumi halle ke mi di halle mu phatsia mosi deri tetimi ke mi di halle mu phatsa hapipia ke supu shidikeri verse kersenu pol pusa ke Chiu ke pele ke mere mu ke krie se hako batuo musuko donu ka jatos ke kriezo ke pele ke mere hako ke krie hako batpretuo deri hako pete donu ka jatos ke kriezo kidi ke krie hako donu ho ka jato daga ke krilamun ka tole sunu mo hosa temeta po ke pele jepu tortozo mu ka tole sunu tu setu ke pele samodi o ke penyo fanicheli genzo ke pu sizo mo no po o ke mere Jesu Christa ginu o ke mere to da ke o ke nipu to da ke su heavenly dwelling kunye po vode o ke penyo faze di dida ke to o ke mere su deri pupito ke mu su sedi temyo chata ke to ke mulie deri po hanu pusa se ke hanya ha badio ke kiri badio deri ke sa tos ke krizo po puba ke hanye po to zde izu puba mo ke pele mu Kemere shitze kemere su po keme viba mo de po todzde su puba mo deri ke kresa mo liro ke pele u tejo tse worde ya ke mu kemere su sentiment po kem hide ya ke su nu puba ke ngulie pol pusa se ke krie haubu ke pele mu shitze u kemere su seni kikema fa ba mo tse meta ke kriu tsuwa da temeta senyeri mekude ya ke ke krila mo na ke pelle mu u kemer how u ke penyo fe sedi timit ke sevie de ke krie po puba ke how u go mukilie how ke krie how u ke penyo fe puba ke su mulie Corinthian me go keriu se kersenu kunye po puti po vorto musu no patoko pette o ke penyo fe mi pie tedi mo hodo mu ke toko mo go tepezu wato how no puba ke su mulie ke krie samodi tsuka tsuko ke krie bamo ke tsuko tege tsunu taliken ke su mulie ke krie o go how ke krie how mo ko segi o go no ke puka se romie ke di review ke krie sedi Jésus Christ shi ke mo mi ko pen ke li tu Jésus Christ shi ke mo ko
ze Jesus Christa ke pele ke lunu vorli ke tsutui tie pandemic tie haunu ke khia hau ogo ke lunu ki ke midi poto chile viga mori ogo ki ke midi tie ke khia po puba ke ke khia hau se di ke pele mushite ke mer hau sadi ki ke midi ke khia hau ogo ke lunu o ke penyo faza chike me yele viga ke ogo ke so sasake ke khia hau pu ke shiki English nu laugh Greek medianu oko hacha die parya ke pumeya mu ke khie shikasiki Greek medianu no se par ke teriu ze meta ke menyefu ke khie ke menyefu ke peni ke ze botsa ke su Eroslav su se suri se ke khie oko shiri puya musu Eros ke kriu ze meta ke khie shikasiki Greek medianu ke kripo la parya ke tse po ze meta she ze zriya tse ke tse ki kru no ke khie ke tse po kripo nyo ho nyo jazle ke tse pitsa ni chu ho nyo khie ke tse storge se u ze meta khie thomye ke khie ke tse she zanyo me ke khie ke tse mori temye ke zedi zemye tse ke tse la ke ze pelipo tse po tse ke tse la ke khie ke tse ho nyo var Rakukets filia. Haurik a crickets su mulia. Dear Hanu Paul Pubakatu, meta, Eros la furi pubamo. Give me your foot and you tefudono ke crickets suri pubamo. Paul Pubakatu, storge suri pubamo, filia suri pubamo. Mori Paul Hakoka Sassadi house, Pubakaturi suri pubamo. Paul Hanu Pubakatu, meta, agape. Agape how ukepenyo Jesus Christa, Calvary ginu. tsikas sedi temi pekikas sedi temi tsikas poke kripo tela tsikas mulia samozori kapie ogo tsikas agape ke kri hau puba mo Eros storge filia hako kasasar agape de suri puba mo agape ke kri hau mesatsi ke agape ke kri hau ke rupuri pu dakmo poke nekmo ke mesatsi ke holiness Subagat mu ke krie hau bamo liro Jesus Christa ginu ke par hau bamo zemeta ha to tsimo ke po su puba ke ngulie ke krie ze puvo zemeta zakatanyo jesadi me ke metismo zemeta su renumo ta ke zakatanyo ogo petere pu jesi puo jenunu rezultadi putovodi pu me dotsidi luto ta ke tola su pusa mu povodi pu me dotsidi luto di tsofakiliki pu ki laver pu kila work it's again pu mai me yes ke tsu grupo tsu ke se pu tsu ke me sans pu fenika se pu liepie pu pe viepie pu vietlie shiri pu work li la temi ko zedi chiliev ke tsu te he tsu ke krie how agape ke krie how o ke penyo fu sedi o ko pete tsu ke se o ko ke pu ma me ngulia smo zo shiri o ke penyo fu kapie o ko tsu ke krie how agape Paul puba ke kri hau bamo meta hato ke krigo tsu sebari zomota ke su puba ke su ngulie mu ke kri hau meta mi puri angulie se ke la ngulie mo sho ke su bamo ke seri ngulie ogo mapu ogo ke sasuke mu are akatso sindaba akidi pastor letonu leto tsiyaga no kidi missionary hatonu missionary tsiyaga no kidi ke hunu dikon hatonu dikon tsiyaga mori ke hunu sa hatotsa ke no kidi su tsiyaga no su ke sasuke mori no kidi ke pelemi fupu tsiyaga no kidi ke chatsiyaga ke city in ke sasuke ogo tie mission hato ho mo ke saki o ke penyo fa ke kriu sedi temi zeka zaka tsam hato ho ke pu ke saki mori o ke penyo fa ke kri ho sedi luke tse me ho ke saki how liro mikropo o ke lu khasedi uti wa pe te khasedi le thonu batu hunye tu sotu hunye ke hukinu ke kruhitu mu saki midi how liro o ke penyo fa temi kiebie bulieno cheke vie how employment bo ama to zde shiketsala a missionary tsadu iketsunu parlia ke vie mo how o ke penyo fa calling mo how o ke penyo fa temi kiebie bulieno cheke vie der mi pete kiele ke tsu meta o ko pete bu kristami tsudi poke kri how kapie mi kri ke tsu Jesus Christa ke lu sedi lu ke tsu Jesus Christa jorali sedi lu ke tsu su liro mi pete la ke tsu pastor mi ko lai rebimo missionary mi ko lai rebimo deacon mi ko lai rebimo ni ke pele mi pete o ke penyo fa ke kristili ke ta ko bu ke kristu sedi lu ke tsu Jesus pusa ke tsu ke kri how ba mo ke tsu she
不kunye po temie zeke seke zeki jisu po puke ze hai temie ko vordi aki ki adi ari nam ha ke visu tsmo me ari nasunu vosmo me asu kasmo me ke penye fazanu nu tsmo me ke tse ni ko a se sitio deri a ani ko simo i ke tse vorto ke tse supu jisu pusa se ke tse ni ko azanu nu zku hipuri sedi mi pu tsu liro su ma ki bu nu ri pa khaza dali kenze agape ke khie o ke penye fe ke khie haubu o motivate se ke su ginu park zu modi tsunu ke tsana tsya ke tsa phato ania ke tsana tsya ke tshe ki zunu ke lutike visezo de ke penye fu puba ke su zomoda ke su ngulie ki di jisu sami me fu po muya kinye khapie pisa bunu cheke su se pumar ni tor ke pu value ni tor ke pudega di how o ke penye fu o ko motive how ke ba mo me di o ke penye fu the intention of our heart o ko ke le how o ko attitude how nu pu ba mo me o ko mission je ke pusali ro o ko modunu work ke to je meta hanam hara material hana khakesa secure ka khakesa hako petese morso o kasomorso ke se di hako nu mission tsiya the mission where o ke penye fu unnu urtsukesa o shikilie o ke penye fu ke krengu kelie sikilie su sedi sununu parya ke tse rtsu parya ke tse so mission more o ke penye fu ke kremato Jesu Christa lietsege tue mi puri jakrpie hanum hatseli kenze more mi puri vision how develop tsipie mi higher tsipie tsikili viemo o ke penye fu vision sedi o ko petebu mi krieseli ke vi hato tseli ke vi su sedi se o ko tse o ko pete hanu tseli ke vi o ko jani pre o ke penye fu hapunu morim hapunu o ko rtse presia o ko bu tseli ke vi musu o ko bu mi kibie su tseke tse mi higher tsipie su tseke sumo de no a o ko petebu su tseli ke vi o ke penye fu chakrabi o ko tse ke kriketo how ke pele mu shidze kemer su ki ke ma ba ya ke tse o ko su ke puse mu ke kriketo how Jesu Christa ginu ke par how Calvary ginu tsi ke se Calvary ginu ko bungu ke livie mu Jesu Christa ginu mo ke tse mu pa Calvary ginu mo ke tse ke kri how ma ki bunu ringu ke livie ba mo ke kri how ma ki bunu tsi se le ke tu vie ba mo de Calvary Jesu Christa o go la she ke se de hila she ke ta how ginu o go ke kri ma to ke kri ze how o go sili ya ke tse tole sunu mulie ke khinu we utolal huyamo ke khinu we utu jaz lady lubada yamo pol pusake romme ko kertata dienu a ribari a murisheda zo shiri o ke penyu zalazo a ritu shiri sheda zori a o ke penyu vie ke khie hauliro we utolal lubada yamo utu sevie tsbada yamo there is sepadi ke zaya ke timila lusia ke ke krie Johan keriu no pusa ke krie u ke penye fezo ke suri pusa mu pol pusa se ke u ke penye fe po ke krie ke masara fugi no po ke krie rupie temi nutsasa mu posu po ke krie su rupie o go nutsasa di o go bore sedi luli ke vi su kapio go tsasa po o go ke puma ke lunu tulo ke tsunu punyo Jesu Christa ke tsepie o go tsasa di po o go ke puma la shesa ke ke krie hau puba ke su ngulie o ke penyo fe history nu po ke krie ani ko krie ho ke proof tsasa ke tsepe temi pe ke Calvary gi nu pusu tsasa mu tie o ke luti hau nu ke krie o ke penyo fe po ke krie hau po ke masaru fu gi nu rupie o ko melugi khasa o ko nu tsasa o ko bu se di luli ke vi o ko bu se di poja putseli ke vi se di tsasa wade mu se di atswa de ke krie hau o ke penyo fe kinu ke vor o jisu e pusa se ke Nyeko huni ho kilije. Ke kila mo ne nyeko mato suginu mi ase o ke penye fe nyuzo ke susili to ide pusasa. O ke penye fe tie pandemic how coronavirus how over di nagami petse penwo mo ke how o ke penye fe medome. Mori o ke penye fe seye ke krimi ko petebu coronavirus hanunu ka zata sheda to deri nagami bu heli to o ke penye fe su po medosu me. No manu sidi le aliro
o ke penyo fen na ga me kriba zo le o ke penyo fe ko ro se ba zo le ke tse ra krakasa mu le ba li ro o ke penyo fe mu ke di wo tsunu ba ga o ke penyo fe mu ki mi di lu sunu ba ga o ke penyo fe mu ki mi di tu sunu ba ga ki mi di ke penyo fe nrts ba ga ke kriba mo li ro ke krisa mo li ro ke kri ho ba mo li ro o ko ma to pete 不咋知道是多个子，我个天个考试的路上么个说，么路上里个位，不地个位，不地个位 top over，我个白得做吧个子白来，不地还个子，几老玩好的，啊几老玩好的，我个天 history no 天没搞不的，我个天其实这个是的，我个朋友分啥不吃里些，是个没的天没个搞不，我个朋友分白来里些，我个 Eddie one 50s ki ko kepu ba ke tse mi kunye po mi o ko krista mi ko kepele je ke pudu kunye po mi naga mi kepele mi ko je ke pudu naga mi kepele mi ko jesu krista ke kriesedi o ko temi ko krieshe temi ko regushe ke tse sedi o ke penye fa ja putse do puti hau vie mu puti hau avie ke krie kemere hako batu kepele hako batu dere hako dono ka ja tos ke kriezo o ke penye fubu japi o ko pete tse tian de yo ko peje